bapak seku lori dindi. Ajak tas seleka kalau malah ada kak mapoji. Jadi pas sekundi ajak mu pak dua kak nasabah melada kak mapoji. Dewi seni aga pasabarana utuli manawa. Jadi pas sekundi kalau melo ko seleka pikir kedua ki. Jadi pas sekundi mapoji ki. Suku ni Mak belek kak. Jadi pas sekundi kalau lo tidak setia ajak terespon mana urane. Jadi pas sekundi kumero ko dihargai agur toki hargai tolenge. Jadi pas sekundi ajak tasengi buat mana urane nasabah buat yang kata makundrai. Dewi seni aga pasabarana utuli manawa. Jadi pas sekundi ajak mau seleka nasabah melopuan aku. Agak na. Bolaku cuma salah paham. Jadi pas sekundi jangan lupa like, subscribe dan komen di MKL official. Kok kamu nyota sih? Maka leloy. Oke deh. Tiga. Jadi pas sekundi ajak tasengi bojo mana urane. Tiga. Pas sekundi. Tiga. Jadi pas sekundi.